Урматтуу агайын туугандар, анда Нарындын кулуну, Кем Бишкек шаарынын тургуну, өзүңүздөргө белгилүү чоң теринин бучкагы Арстанбектин кыбырасы Асылбек Маратовду чакырам. Чоң рахмат. Ошондой эле Тогуз-Торонун торгойдой таңшыган ырчы жигити Жылдызбек Төрөккановду чакырамын. Тогуз-Торолук кол чаап коюңуздар. Öhölöp basıp jötölüp ekiden komuz kötörüp tep ököten ekiden komuz kötörüp çıktı. Kanday önür gösterip koyabızda kalaslar toğu. Kança minut biresleri? On 15 minuttan boldu urmattуу. 15 minuttan bolsa. Sebebi şaşkanдар da var eken, vakıttan utaylı 15 minut içinde bardık emneni kamtısın. Түшүнүктүү. Анда эмес убактыңар кетти. Баштадык акындар. Кол чаап коелу бир жолу. Рахмат. Жаллабаттын жеринен ырдап келсем, жалпы келдиң айтышка кары жашы. Ордолу кыргыз калкым ойлонбогун, обонун güzel кыздын жаңычасы. Көз талдырган бир кезде сулуу болгон, güzel кыз сулуулардын ханышасы. Барнайымға güzel kız қаңырырдаған, барпақын ақ сүйінін падышасын ай. Ырларымдың емесең улай берем, ақ батасын елімден сұрай берем. Ақ қалпақ елім тұрса демім беріп, алты сабырымды құрай берем. Ақыры финалда даңырдай текен, ардайым жүрөгүнөн Кудай деген ай. Кош комустуң алып чыктым маңдайыңа, ырларым элибизге коз болсун деп. Сүйі жағын қозғоп біз ырдайлыда, барып атанын арбағы қозғолсын деп. Қош қомыстың алып чыктым маңдайыңа, өзбек менен қырғыздар дос болсын деп. Қош қомыстың алып чыктым маңдайыңа, майрамыңар шаң менен коштолсун деп. Кош комустуң алып чыктым маңдайыңа, тойлоруңар ар качанда кош болсун деп ай. Жылдызбектей жанымда бойдок бала, бойдок демек андыктан ойнок бала. Барпатабыстын жолу менен булда жүрүп, жүрсө керек перилерден ойноп бала. Жалпыңар угупсуңар жарчыңарды, келип турган бүгүңөр калкым барбы? Жамак менен барыңды мактайлы да, мактайбызда биз бүгүн жалпыңарды. Экөөбүз тең бойдок балаң үйлөнөлүк, güzel кыздар залдагы барсыңарбы ай. Güzel kızды таппасам мен бүгүн да, шаарыма кайрадан боздоп кетем.
Kur'an okup barp atanın arbağına, barpı degen ayıldan toktop ketem. Güzel kız tavulbasan asıl beke, Cıldız bekti Bişkek'e koştop ketet. Ansız dağı çıyıldağan ünün bargı, ünün dağı güzel kıskan okşop ketet. Ay, 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 ay. Canından asıl bekte yakındın, carayın ovun soskongun. Tilimde tikenegim var, tişivan dip şoktum bu. Hatayın geldim aytışka komuzdun alıp hoş kolgu. Hoş kolgu algan sebebim atayın geldim ben bugün ağamdın jolun toskongo. Asıl bekmelem bul jerden aytışıp jatam birinci. Handa kabıl algılan ağayın elim süyünçü. Meni koş boy ırığına, boydok dep özüңdü bilçi birinci. Biz bolalım ağayın eldin aldına gelip jügürçü. Kazakça ovun salam dep dosum aylantıp saldın başımdı. Kaptayım dep gelgen ekensin, kapkara mende yakındı. Mendan özün menen karmaşam, asken önörgö saygan başımdı. Dağda bırdap jürölü, kalayık kalkım atındı. Güzel kıskan okşoş dep Asılbek mağa katıldı. Asılbek ağa tartpayım delem mun kaygı, hanı koştu vırdaylı. Özün aytıp jatkanday boydok bala turbayбы. Gözleri kıstı karagan oynok bala turbayбы. Sözdün da jakşı jamanı var, jakşısın asken ılgaylı. Anan kız dep dursun bul jerden uşintip dosum ırdayбы. Bolotbek dosum aytkanday, tatına kızlar turganda tandap algan kız kılıp munun tabitin açar turbayбы. Hemesen aske şaşpağın, men kıldıratı vırdayın, eki komuz kolgalıp birde çerdip kapkağın. Aytıp sağa bereyin atalardın dastanın, emese dosum uğup dururundan hazır şaşpağın. Salıp aldın Kazaktardın obonun, kalkımıktı Asılbektin jomoğun. Salgı çaktı obonuna kazaktın, salayınçı salayın
сайынчың ырыспайдын обону. İzdeyim seni arasından kazaktın, izdeyiverip tartçı oldum azap mı? Mankalardın obonuna salvaçı, mangdaydağı Bandaydağı urpağına manastın. Kazak emez Kırgızlardı candağın, artkan emez aldığanda çandağın. Karkıra menen Kazaktarga satılbay, kanan aske mendey bolup kıpkırgızça sayrağın. Ne kılamın güzel kızdan fayda jokkun, senin aytıp koydumdan ayla joktun. Menemi sözlerine tütpeymemi, güzel kız var Yıldızbek gütpeyim seni. Haturak tiyişip aldın godeyim, kaptalığan seni men tişteymemi. Güzel kızlar egerde tabılbasa, geç kirgende Yıldızbek izdeyim senin ay. Kazak degen Kırgızlarga tuğan eken, Barpı degen ekin elge buğdan eken. Kazaktardı birgesте kılımdarda, Kırgızlardan bir vay biçe tuğan eken. Yıldızbek dosubuzdan akıl jok bu, ayta turgan ozundan akıl jok bu. Ovon menen бар элең ырдап жатат, ovon menen ырдабаган акын жок bu. Барпатамдын чоң тою болуп атса, ovon menen ырдаганга акым жок bu. Gödөнүнө намыс арды жыйган барбы? Gökürökö бүт алам сыйган барбы? Овон менен арга чанырдап жатсаң, калыстардын тобунда тыйган барбы? Овон менен ардайым ырдай берем, айтышыңдын жобосунда мыйзам барбы? Bir gayrı menен toktotabыз.
Kadırbek, Asılbek men da saltı buzmadım da. Asıl gepti aldıma tuzladın da. Aşıktım özüngдөй can bolsam dep. Asmanga kıyal menen uçkanыңda. Sezimin uyalbay kozgop koyot. Sen dele kыстay bolup sızdadың da. İzdep meni ne kılasın Asılbegim, çay sungan kaptalımda kız barından ay. Men da sende ırımdın arnap gelem. Men da kırgız tuğsun biyik karmap gelem. Hırıstun elim tursa mangdayımda. Hırdaylı cengilemez salmak menen. Kazakça saldın dep tiyişsemle, emne sen kazak bolup kalmak beleği. Vakit bütüda tuğanlar, vakit bütüda. Asılbek bir gayrıp kalın, meyli vakitlar. Akın akın bolovu gepleri çok. Hakikatka kaysın akın jetkeni çok. Koşup aytıp turayın ırlarıma. Komuzçu bolboyt kolunda çertmegi çok. Vakit oldu. Vakit oldu. Ekeldin ırına birdey salgan, elmikem kazak bolup getkeni çok ay. İki sap arıstık nime. Asılbek iki sap aşık emez. Süyalam Asılbek geldi sendey. Mendele süyalam cerdi sendey. Kazalın elmikemde çıksa kendim. Kazanda damdı buşkan vermiş elde. Hankenin Elmirbek ustadımız talantın en çoğundan en güzerde. Ekeldin ırı menem biriktirgen, ardayım akım bolgon elmikemde yay. İki sap Asılbek. Aşır bağla vakittan koyunlar. Tamaşalap tiyiştim unçuksun dep. Tangdayga kızıl tilin kurcutsun dep. Kakıldagan men bolso karga bolson. Senin oyloyun bulbulday çın çıksın dep. Oğunun ağır ıspaydın salıp koydum. Ortodon tamaşalın ır çıksın dep ay. Canımda turgan Yıldızbek, sendan ardayım ırda kırgız dep. Gete görbe Yıldızbek, kıynalgan or turmuş dep. Aytor tügönböz oşol rıngdın erteden beri tıngdadım. Dağ ele jatat tügönböy kalganın üyüngü var ırdagın. Görsen vakit degen bar eken, vakit degen şar eken. Emi barıp atabıstın çoң toyu, kut bolsun dep tileyle. Жалгыз bolboy argaçan, jup bolsun dep tileyle. Başın arga barыңdın, kut konsun dep tileyle. Jakşılık degen silerde, diş bolsun dep tileyle. Jamanlık degen silerden, tış bolsun dep tileyle. Emi baskan jolu kırgıztın, şır bolsun dep tileyle. Akındardan ardayım, ır bolsun dep tileyle. Baldarың ar buyursa, tың bolsun dep tileyle. Aytor barың ardın ozundan et bolsun dep tileyle. Aksakaldın ozunda gep bolsun dep tileyle. Jakşılığың ardayım, Jallavatta жүрgön janagı tikosunday argaçan köp bolsun dep tileyle. Tör tayagı kırgıztın, köp bolsun dep tileyle. Antkenin ömürü degen bir başka, ölüm degen doy bir başta. Önör pos boluş astastan, hökümet boluş bir pasta. Ajal degen bir baştan, alam degen bir başka. Bay bolup kalış,
Барып болуш аста-аста дозунбай болуп калыш бир пастаң. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Жылдызбек, уақыт болып қалды. Чоң рахмат. Эми мен Калыстар тобунун мага берген сын айтып коеюн, урматтуу акындар. Биз барпатабызды эскерип аткандан кийин тамаша жолу менен, обон жолу менен, ыр жолу менен барпатанын жакшынакай даңазалап, ырдап, ошол ыкмада деген жободо турат. Ошондуктан бул бизге мыйзам, бизге закон ошол. Калыстар тобу мынакей райондун акими отурат, бекиткен. Кала берсе азыр ушул биздин жакшынакай айтышка атайын кадами жыгылып келип отурат. Биздин ошол областты башкарып, ак эмгек менен такшалып, азамат жигит деп макталып жүргөн Сузактын да бир чыган жигитинин бири биздин экс-губернатор Төрематов Жусупалы Кыргызбаевич келип отурат. Кол чаап коелу туугандар. Чоң рахмат. Атайын келип, көңүл бөлүп, Кудай буйруса, мен дагы акындарга салымды кошом деген жакшынакай ниетте келип отурат. Чоң рахмат сизге. Келгениңизге куш келипсиз. Анда эмесе, урматтуу акындар, азыр мынакей курматтуу Калыстар тобу азыркы биринчи жупка упайларды берип алалы. Андан кийин мен кийинки жупту чакырайын. Асылбек Маратовка берчи упайыңыздарды даярдап койсоңуздар. Мынакей Асылбек Маратовка эсептөө комиссиясы так карай көрүңүздөр. Жети өтөн көтөрдү. Балын санаңыздар. Жылдызбек Төрөкановка берчи упайыңыздарды. Жылдызбек Төрөкановка. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, мен бул жюрилердин азыркы көтөргөн упайларынан байкап турам. Жободон сырткары чыгып кеткендигине байланыштуу буларда ошондой баасын берип атса керек. Анда эмесе сахнага кыргыз учурунун сыймыгы болгон бала күндөн баштап жөө акын аталып, колуна комуз албай таң шыбырдап, Айтылуу нарындан 94-жылы Барпатабыздын тоюна келип ушул жерден шоу кесилген жестаңдай акын Жеңишбек Жумакадырды чакырам. Кол чабуулар менен. Андан кийин Таалайлуу талас сергесинен далайлардын устаты, айтылган сөздүн нускасы, акындардын аксакалы кыскасы деп мынакей айта келсек, ушул далай акындарды таптап өстүргөн Айтыш фондунун түптөөчүсү Абдылда Нуралиев. Келиңиздер, урматтуу акындар. Уақытыңыздар башталды. Жеңишпегиним келбеди, агалык сөстү мендеге. Ой, желпинип чыгып далайдан азыр акын болдуң элдеге. Далай бакылдаган сөздөрүң өзүнчөң автомат болдуң жердеге. Бүгүн байкап олтурсам жаштарды биз бекерге боздойт окшойбуз. Biz bilbeyim kandaylık jaka bostoybuz. Akındardın bugün bir konkursu bolot dep tursam, oyunculardın konkursundan göz adaşıp kelgen okşoybuz. Birinci boldu bul neme, akındın ünün tap dedi. Barpıday kılıp tilingdi kadın elge çap dedi, Kazakçan ele ırdabay Kırgızçan ırdap jak dedi. Sen Kırgızçan ırdap oltursan andaki Kırgızka gelgen bak dedi. Men oşondoy oylup jat dedim görüsö bir yerge. Oy ne bir oyuncular geliptir, berjagın koysam timede tik olur dağı geliptir, gamaçlar dele geliptir, sak okşoğun tımbagan avtomatlar geliptir, kuralı yok kolunda mak okşoğun da geliptir. Irday gör bugün barpının biz toyuna geldik jarçının. Al bir geçten öydöge çıkan gül kokşop, önörüp bozakın bir eken görüsün al kişi. Güleken Kırgız kalkının tattu gevin arnagan gece ırdoğdun hiçbir talbagan anteni bir gezekte bilezin to bulbulu bir geçte tok tokul akın candagan anteni geçe getmen tövödü toyunda ırdap turat dey tok tokul kalın eldin oyunda andan aytat bul tokun karadan algan kaşkattı berdirdim seni minsin dep atangday bolgan ağan mı menin kadırımdı bilsin dep karaçık ayran tok tokul bağ
berip jatsaң özünçö, Kazakçaң ırdap keakın geliptir eldin gözünçö. O Kağılayın tuğanım, mına tuğandan çıkkan buğdanım, ertedi köp yıldan beri görüp gele jatasın, köpçülük eldin jirgalın. Tigi narınga varsı vırdasan narından delen alganın, Bişkek'e gelip vırdasan Bişkek'ten delen alganın, buldağı bolsa Kudaydım Allah'ın bergen jardamın. Ademi yaş balдар össe kalkıldap men daga kozgop jatam bir yerde, toyuş köp bolup kayran barpın atanım, bugün kozgop jatam arbağın. Gülde tele getkin tuğanıma, bugün suzaktına ukmuş şarbağın. Karaçı suzaktıktar mıkteken, Mında erenler Kırgız kalkından eçen çıkseken, Jana kamçı melen osmonup atagın Kırgız ukseken, bolboso berki janaga töröbayıp bakıttın kalın Kırgız batası, Muno şondoy baldarga bugün jukseken. Karaçı atanın bugün toyunda, arbağın kosko boyunda, Antkeni geçen hökümet yardım berbey jatsadan özdörü koşup mamintip, barpının geldiği köz bakılda vırdap toyuna, ırday gör inim ırında, bugün gül dötüp ketkin ciyinde. Kağılayın inibis bugün elge görüsöt sıyında. Jеңişbek ırday teken dep, Jеңişbek жүрgen жерdim бар ele, Jеңiş bolo teken dep, buna kalın elin ciyildi. Ka jеңişin bolsa görüzötkün oy, bürü kalkına görüzötö görbe çırındı. Ардақтың ағам өзіңсіз, сіз батқан жерге батабыз. Siz gelgen жерге келеміз, siz kaçkan жаққа қачабыз. Ал түгіл мына қарачы барпыдай ақын зор екен, бір күн кешкен ақындар ырдап түгөт албай жатабыз. Барпы деген жылдыз бар, барпыны қошуп ырдаган ақындары басчу турмуш бар. Өйдөң ылды ошондой өтөт экен турмуштар, жана казакча салып аткандар, абыке алар чалаканду кыргыздар. Муну айтып аткан себебим, журтум жылмайып койсун дебегин дегеним. Бирок аларды кечке сынтагып урушпа байке бөбөгүң. Жакшылакка келгенде андай акындар бизде бар бия. Сахнадан айтпай сөздөрдү, сахнадан чыккан маалда берсеңиз болот тарбия. Ошондой улуу балдарды өстүргөн агам өзүңсүз, карегимсиз көзүмсүз, абыке мырдайт дегенде калың кыргыз эл келген, карачы баары термелген, ушулардын баарысы жашы менен карысы, салынбаган таптакыр аксакалга далысы, ырдап отурса ырынын болгон жаңысы, улуулардын эстеген бул улуулуктун белгиси, жан дүйнөсү Кудайга жылуулуктун белгиси. Барпың акын дегенде кимдердин келбек келгиси, суу төгүлбөс жоргону суу саттырган ким болот? Аны колдосоңор жарашат, сузакаңа ким нур болот? Элге колсоң ушинтип, эл баласы тың болот. Калпты кошуп нетебиз айткан сөздөр чын болот. Андыктан бүгүндөн айтарым, эмкиң айтыш болгондо, ушул Жалалабад борборго айланайын нур болот. Акындардын баарысын келгиниң деп асылгын, барпынын бийик көтөрүп, казактан бери чакыргын. Ошондо катуң айтышта тарсылдатып, ыр айтып, агайын элди кубантып, ырларыбыз төгүлсүн, жыргалыбыз төгүлсүн. Бизге окшогон балдарың бүгүн ополтодой көрүнсүн. Жаштардын өсүп атканы бул ачылып атат асманы. Абыке ошол жаштар жана мага кеп айтты, билесиз менен айтты.
Oy Jеңишбек байге бискен орун бошотуп айтыш деген айтышка катышпай эле жөн эле жүрбөйсүзбү деп айтты. Ошентип сүйлөп атса бөбөгүм, мен ырларды төгөмүн. Мына калыстардын ичинде мен сиздин орунуңузду көрөмүн. Ананда мен жооп катары кеп айттым, билесизби эмнени айттым? Мега шашпагыла жаш балдар менен жыңабы кем кетсин деп айттым. Туура айттымбы билбеймин, андан башка ким деймин? Ырдасаңыз ырдаймын, жин десеңиз жин деймин, тийбесеңиз тийбеймин, сүйлөсөңүз сүйлөймүн, андан башка не дейин? Агайын тууган кашында жүрөгүңөрдүн эсейин, абы кем жеткен жерлерге чуркайында жетейин. Барпы деген ким экен? Ырдан бүткөн нур экен, нурдан бүткөн нур экен. Орта Азияң элинде бахаваттын ырдаган, барпагындай ким экен? Улуулуктун ырдаган, сулуулуктун ырдаган, ырдап жыргап отурса, сулуулары жыргаган, нечен бакты айткан, махабатты жакшы айткандан ошентип агайын элдин кашындан арбы сөзүн кашка айткан. Жакшылык болсун доңулайым, абы кеме кезек берейин да унчукпай бир аз турайын. Inim көп жылдар бердик тарбия. Sen aytkazın ölümün, Abdulda geçsen aile yok, yanaytın arkasın barıp kömümün. Kul ceyminde kuyruktun, inim kuday bilet buyruktu. Kadın eldin içinde kakılda bırdap durduk bu. O kakılayın ardağın, Allah'ın gütkün yarıdamın, canatan berin oyloylu, jarkıldatıp boljoylun şüntübürecek boloğu, andan görük içine, kadın eldin içinden Abdulda bir gelip geç çıkınoğa. O tuğanım özün bilezin, canadı temiriğe gelgençe kömür öçüp yok bulut. Ademi adamdı iyice geltirgençen özün bilezin ömür ötüp yok bulut. Andan görün ardayım akındın tili şok bulut. Kejerge gelgende Abdulda dilen oktulut. Andan görü bugün bir kalın eldin aslında. Kakıldaylı sayraylı, kakıldap durup kırgıstın. Kaymağın kalpı bırılardın. Kalın elgen ırdaylı, keçe kayran akın barında. Barpı degen bar eken, oyluğun eldin şar eken. Her biri savun ırının barpının agarı vattan tan eken. O gayran barpılar azır oylop körçüp geçti. Ordulu belde yok eken, akınlar çıktı canağa, tikolordun bardığı, ırdap yatar caynadı. Bakılda biz sayrayız, barpı bolon albayız, tok dolu sayrayız, tok dolu bolu albayız. Elgiley biz sayrayız, bırak isteviz bolon albayız. Andan görük içine, el içine gelgende, erimek bolup bugün bir ançamınçın akındık oldun gelse caylayız. Bırak ben hazır bir kalıstık aytıp vereyim, kalıstık'a geleyim. O tuğanım ardayım, alıvele cürözün, barıvele cürözün, salıvele cürözün, argim dedin kesti götürözün günözün. Andan görü bugün bir düştükten gelgen yaşballar çıkıp jatkan turbayba, uşularga bereyle, sene göğüs ne deyle, andan görü bugün bir kalıstık'a geleyle, kakıldagan ballarga orun boşut bereyle. Alemi körün gönder gevaytat, arganday söstü gevaytat. Magadele gevaytat bakıldap söstü gevaytat, bürok özün bilçi ağayın, açıkın aytıp kağlayın. Bir yeri de men daga oynop gülüp sekirdim, oynodum güldüm gekirdim. Andan görüp bilezin, şüntüp 60'a gelgençe baldar menen aytışkan mendele baktılığı kişin ekenmin. O tuğanım aradağın, kadın eldin içinde, kem bolbosun sayırmağın. Andan görüp bugün bir kadın elge sayrağın, kadın eldin aslında, kakıldağın tınbağın. Canattan beri kalata, el kol çağıp yatkanda. Men oylandım, geçine bul Jеңишбек özele turup getettep. Yaş ballar çıksa geçine, uşulargan orun berettep, bilbeymin emnege geldiniz. Andan görü bugün bir sayra çıkıştay belginiz, ırday bergin bugün bir Alatow eldin aldında, düştüktüm bugün baldara, Caynap Kasımamınday, kalın eldin aldında, oşulardı koldoylu, uşulardı joldoylu, mınakey tarbiya degen uşu bol boy bu. Dalaycılığa veripsin, dağı bugün alandı, antangdap şaşıp gelipsin, toktoy durgun arıdağın, andan görü bugün bir güllötörü monogu, Jalalabaddın çarbağın, bulardın götüröylük balların. Koskavurdap keteylik kayran batpın arbağın, oşonduktan tuğanım oy. Sendeki salamat ezen jürögöla, menin de sakakalarım
Бүгін абыге мақтаңдай, ой күйлендіңіз мақтанбай, маған айтқан сөздерің күз күнін тұрып маңдайынан өзінің айтып жатқандай. Негізің ақын ұшындай тұлпардан тұлпар ашат дейд. Ой тұлпарды тұлпар басат дейд. Басалбай қалған қарылар артыңан ырдай тасап жеп айланайын абыке барчу жерге барғамын бергендерін алғамын чөнтөгіме салғамын дал ушундай мен дағы ал жақтан жоқтыр арманым кел десе мейлі келели жең десе мейлі жеңели ақын шықса бұл жерден байгесін делеп берели жөбөк болып туралы өбөк болып туралы бирибиз улуу колдогон бирибиз мынан артында бөбөк болып туралы биригип алып бұл жерде алтын сөздү куралы. Oralı vırdap catasız ot menen ulam termege Düşündürüp catasız cenişpek emne geldi de oturgan bul pendege Oy menin emne kılası siz geldiniz emnege Menden göre ulusuz, menden göre sulusuz, menden göre culusuz. Oşunduktan aytarım, ağayın tuğan kaşında, oturganlar baykağın, bizde mınday adat var. Yaşlar çıksa koldoğun, jakşı eken de oylanım, mıktılar çıksan ondoğun, mıktı eken de oylanım. Alarga gezek köp berip, cenişpek talay joldoğun. Mındayga gelip ırdasan asçılık bolboy deç kaçan, ağayın jurtun kaşından arı vakta doy gep kasam. Mından ağayın tuğan gelişti, el biretip jatışat Abdılda menen jеңişti. Bir sözdördün andan aytalın uşulda oturgan elgen negiske. Ököbüz mına bul жерде. Ağayın tuğan ot bolup alolobondoy jandыңыз. Kança jıl davabıke, ırgağaptan kandыңыз. Irjağынан ayabay toltura boldu karnыңыз. Gece talasta jaştаңdalar aytıştың al жака özüң bardыңыз. Tartınbay ele bardыңыз, tartınbay ele baldardan birinci orun aldыңыз. Anan jaralavatqa kelgende жеңишпек неге кетпейт деп жармашкансып калдыңыз. Siz tutkan жерди tutkamın, men sizdinin ismin okuucu men emesmin düşmanın. Abıkem жүрген жер sonunda tazağına va jutkanım. Jana siz şatır atıp tökkөндөн oşolurdum barısın bir жерден okugamın jen ukkamın. İşi kılıp uşunday kıyalın bayke asmanda kaykıgan eldin kuşunday argaçan eldin aldında ırdaylı sözdön busulbay barpatamdın toyunda bakıldap ketsek bolobu ağayın tuğan kaşında jakındap ketsek bolobu biz eken siz aytkan 10 gündüktün konogu tügönbösün eç kaçan barpını tuğra vırdagan baldardın bizi de jomogu en negizgisin aytarım şarşen degen bir kudul çoğun jıyınga barıptır. Şaken ırdap erdese şakebiz makul de ırdap gözün juum alıptır. Irdap oturup gözünü açıp karasa bir ele kempir kalıptır. Anda kempir, anda şakenge aytat. El bağlavadın apake siz bağladınız rahmat. Kuvanıştamın dev aytat, anda kempirinden aytat. Irına balam razımın aldığınдағы görpöçö menikin ele dev aytat. Alsыңарың өкөбүз ошондой болуп калбайлы болгон мына сөздөрдү бакылдайлың арнайлы кыйын чыккан жаштардын экөөлөп бирге тандайлы кыйын болсо жаштарың алдыны көздөй чамдайлы жакшылык менен ошентип жаратканым көп болсун айткан сөздөр эп болсун барпынын жолун туураган барпыдай кошуп ырдаган айланам кыргыз жеримден актаңдай жаштар көп болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Abdıga bir gayrı koymaylı. Kıska, nuska. Bereli деп жеңишпек оозуң араң эле кыбырайт. Адеми жүрөгүңдө чөнтөгүң башка чамага шыбырайт. Расмен таласка барган кезинде тетиги турган жаш бала ошого баш байгени бери делем, эптеп кийинкисин ал делем, сак окшок ушул нарында болсо элең ушул машинага жармашып кайдан кал делем. Койсоңчу токтот сөзүңдү, оңдоп айткың бу жерде, көрсөткүң сөзтүп өзүңдү, тагылайың тууганым, жанаң айтсаң ар жакка аргандай кылып бурганың. Жанада айттың бу жерде сусактыктар отурса, Bağı kamçı berdi машина десе сен башкача кылып бурганың.
Айтқан сөзің бекерсің, айланып келсем шекерсің, сенің айтышқа келет деп тұрсам берге көрсе сен қарызын қуып келген екенсің. Андан көрі тоқтойлы жақшылық жағын ойлойлы, мындай айтсам өзіңше андадағы қачасың, тамаша деп жатасың, мындай айтсам қачасың, аның ойны белең айттым деп жатасың. Емі қағылайын инивис. Өзің болса білесің, бұл ойындардан от шығат, озырақтан боқ шығат. Уақыт болды. Мылтық атсаң оқ шығат, су чұрқатсаң тоқ шығат, бе болоры балаң шоқ шығат. Анан иет торбығын түзіссең, жеңішпек алқымыңа зоп шығат. Çok rahmat. To'xtatalım. Elgen ırdadık, elmenen birge jirgadıq. Men elkelep aytsam jarasat, özüң bolsa bilesin, men akın deseng akınmın, akındarga jakınmın. Kayran ölüp olturup men özümçe kalgan batırmın. Keçe kayran kanan aşıralı tuğanbay, oşolorudun jukkanın, estebeste nuqqanım, oşonun barın azır ben Kırgızstan şul aytkanım. Bu jaman bu dep oylayım. Andan görük içine adam bolup jüreylü. Kay jerde bolsaң ardayım jarkıldap oynap küleylü. Bugün geceki geldin, oşol geldi okşoyta. Balımız yaş ballarga berelin. Çok rahmat. Kısqa nusqa Jengişbek. Rahmat. Aylanayın canağam tüs yolunda baratıp taygalan bayırdaçı. Manastay görüm dep tursam kaydağı sözdü çuvaysın maydalan bayırdaçı. Karıvızsız kadırlı kıyanatlı kılvaçı. Ömürün bolsun dağıdan aldıdan neçen ırdaçı. Irasız kart börüsüz bilemin amen bolsun maladoy. Eki savaşsam kulaysın uşunu menen bara koy. Çok rahmat. Rahmat tuğanlar. Var bolуңуздар, aman bolуңуздар. Жеңишбек Жумакадыр, Абдылда Нуралиев болды. Рахмат, урматтуу агайын туугандар. Анда месе биринчи жуптун упайларын угузуп коеюн дагы. Ушул азыр айтышкан акындарга упай күтөлү. Анда месе биринчи эсептөө комиссиясы акырындап сүйлөшкүлө. Эсептөө комиссиясы акырыныраак сүйлөшкүлө. Менден да бийик болот да Салтанат аманына сөзүңүз. Кеттик, анда месе Асылбек Маратов 58 упай менен чыкты. Кол чаап коюңуздар. Жылдызбек Төрөканов 59 упай менен чыкты. Эми жез таңда якын Жеңишбек Жумакадырга берчү бааңыздар. Жеңишбек акынга. Тегиз көтөрүңүздөр топчуке. Жетиштиңерби? Дагы урматтуу калыстар тобу. Кичине бир ашка кармап койгола, элде көрсүн, жалпы журт көрсүн, бийигирээк кылып. Рахмат. Мына тегиз болду. Көрүп алыңыздар. Шашпаңыздар, топчука шашпагыла. Рахмат. Эми кымбаттуу агайын туугандар, мен ушул айтыш Барпатабыздын 130-жылдыгындагы айтышты демөөрчүлөрүн бир сире айтып коеюн. Бул кыргыз журтчулугуна белгилүү инсандар, биздин чыган жигиттерибиз. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү. Биздин ошо областта башкарып, эл башкарып, журт башкарып иштеп кеткен, улууну сиз деп, кичүүнү өзүңүз менен биз деп кеткен, Кадыр Барыкты калды калкыбыздан түптеп кеткен Жусупалы Кыргызбаев. Да бир жолу кол чаап кол туугандар. Бул кишинин демөөрчүлүгү. Ошондой эле ордолуу журтка белгилүү палбан, кыргыздын туусун бир нече жолу көтөргөн Малик Осмонов депутатыбыз. Да бир кол чаап кол туугандар. Анан гүлдөй жайнаган жигитибиз Гүлжигит мырза дагы келип жакшынакай колдоосун көрсөткөн. Ал эми туруп коюңуз. Туруп коюңуз. Мына Гүлжигит мырза. Чоң рахмат сизге. Азыр урматтуу туугандар, мына ак таңда якын Таалайлуу Тала Сергезден келген Абдылда Нуралиевке берчи бааңыздар туугандар. Мен таанышырып гана койдум, тек гана демөчүлөр менен. Абдылдага берчи бааңыздар. 2-9, 3-9, 4-10 экен. Кол чабуулар. Канча болду? Калыс тарап келет, Абдылда калыс тарап келет, Абдыке. Кайра бирден көтөрүп койгулачы, калыстар тобу. Абдыкең өзү айтып атат. Кайра бирде жанагы көтөргөнүңүздөрдү кайра баштан.
Урматтуу калыстар тобу. Мурдагы көтөргөн бааны көтөрдүңүздөрбү? Алмаштырган жоксуздар. Ошондой. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе кайрадан мен сахнага жаңы жуптарды чакырайын. Макташат элдин канчасы, кыздардан чыккан таткасы дегендей, Карагөй өзгөндөн келген Жипара Арзымабатованы чакырам. Мынакей эжекебиз келип атат. Бүгүн жалгыз айымдардын атынан өзү жалгыз катышып атат. Ошондой эле көптөн көп үмүттөндүргөн ак таңдай акыныбыз Идрис Айтыбаевди. Рахмат. Ey barpatım aytıp getkendey, ana kızılı bostondun, üçüncü mınna kayırma, men Allah'a şükür, İdris'tey balama bugünkü gezmek koşkondun. Ey taraza körüktü daş menen, akılman körüktü baş menen, konoğun körüktü baş menen, ayak sakalı körüktü jaş menen. Aksakal dep mınaki karı jaşını bul jerde, ejeriz dep sizlerge çaçımdı sıylap karaçı, üçüncü mınnan aylampa tuş geliptir özümü, Özbekistan'da çoğun oygun İdris degeni ballası, anda ballamı uğuptur, köngülü bölüp duruptur, bayata erteten beri bulacaka kançalağın akınдар, aptamat akını tapança, çağılğandar kança var, atı çıkpas ançalar, ırdap munda getişti, asem bulsun İdris, üçüncü muna çıkışın, enengidini doşun uğuşun, sen ırda vatkan uvakta, 2 yıl boldu sahnaga, erçitip özümü çıkkamın, daluşul jerde bilesin, ırındı elini uqqanın, munoşondo özüngü, akbata vergemi kutmanım, 2 yıldan beri jaka, kıdırı verdi jürösün, gömök köyüngü gölkülüdöp, komuzungdu kolgalıp, bulırçılıktını doğrunu, 2 yıldan bu jaka, ırdap balamı jürösün, şol 2 yıl içinde çoğun baygeni albayım dep, ey çakırgan jaka barganda, baygedem basta kalam dep, ırdadın balam armanın, 2 yıl degen eminne, 18 yıldan bulacaka, enellerden atından, barpatamın zatından, barpatamın oğunun, ırdap menden munneke, kadırman kırgızı jurtumma, köngülü dögü ırımdı, ködöndögü sırımdı, kömököyde talantı, görsötü elge salgamın, uşul enem hırdak dep, men dele sendey bir bilsen, eneng bolup tursam da, baş baygeni albağam, oştun 3000 yılında, Orta Aziya boyunca, 30 akını gelgende, men rakış menen aytışkam, kazaklar menen karmaşkam, tacikler menen türtüşküm, kadırman jurtum büttilet, oşonda turgan irgelep, 30 akın içinde, 2. orun algamın, nanda Şaripova Salima, oşonda mağa bergensiz, 2. orunu ejedep, içine salıp ayakçanım, kuruk verip kanüver, buyursa ece cazında, kurort koyacağımı barar dep, salıp anda kalar dep, kurort ko balamı barbadım, estilen alıp alvadım, nefsimdi tıyıp boşondu, elime pillep ıntımmak, enelerden atından, ırdap mende kalgamın,
Azır balam karasam, ıdırırıstey bul balam. Sen şarkıra bakan darıya, anem bolso tançımın, asem bolso jorgosun. Sen aydagan bul kamçımın, asen çınar tereksin, anem bolso dümürü. Ankenim neni gerekmin, sen küyüp durgan tandırsın, anem bolso bilgenge, açıp durgan kamırmın. Aynanayını camballam, armanыңды көп айтпа, armanыңды көп айтсаң, менің багеттеті сабырым, енелердің етегі, балдарына тергенге, жеміш болу тұрбайбы, көтөргүлі енені, енелердің тамамы, бейіш болу тұрбайбы, енелерді мұң айтсаң, о гейіш болу тұрбайбы, дүние дегені ушундай, ақша сому көптөрүң, коркок боло турбайбы, кайдан таптың аны деп, аркасынан пайлаган, орток боло турбайбы, ошон үчүн Алладан өмүр тиле өзүңө, ырыскы тилейм элиме, ынтымак тилейм жериме, эй Барпатанын тоюнда, кашымда турган калың журт, калыс болуп көргүлө, барпыдай болгон атабыз, дүнүйөнү кубалап, болгон эмес сугалак. Ey akça sondu köp karmap, adaşpağan yolundan, oşul barpatayday, barpıday apızı atağız, Allah'a bolup razı, ırda türgöndün oşondu, nefsisinin toğundan, ananayını ıdırız, seni balamday görüp sıylaymın, seni baykasın dep ırdaymın, seni men uğlumday görüp sıylaymın, uxsun go dep ırdaymın, Kaşımda turgan dota kalıstar, aynanayında tulgandar, bul Jallabat yerinde, joğulemenin tanışım, karap turgan kalın jurt, gömök öyümü düşünse, uşularının kalısın, kolunda turrat komuzun, kanemmesin ıdırız, koştup koy özün doğuşun. Haylanay nenekem bul men boloyun gölökön. Özüңdü maktap turgandan altın elim suranam muktaz kılba bölökön. Enem dep sıylap söz menen, suktanıp diktep göz menen özüң üstü maktayımın. Balam de bulamay talgan, sözün üstü maktayımın. Azır enem dep giriver kelev aldık, masınızdın içinde pensiyanızdı kaktayımın. O bangin başından eneler, biz su bolsok çalkıgan, bular üstündögü gemeler. Halbetten ayal zatın tübölük, urmat taylı sıylayla, tapkan düğünü baylıkta, yeneme dep cıynayla, ömür berseden soluk, yenevisten kıyvayla, aytanar bir sözdörün, kulaka vekem tıngdayla, ciparaday eneviz, aytıştan bir de kalbakan, halbetten ayal zatın sıylaşıp, baş baygege barbakan, oşondoy bolu varmanın, enim özüngdan aytıp salganın, ananırın ısta kep saldı. Oy armanыңдың ayvalam айтпағының деп салды. Oba çındıktın ayttım çırıldap, başkalar gettin okşoy cırıldap. Men baygen üçün gelbedim, oy men barpın üçün geldelem. İdris Akın cengilet oşol sözdün, çın emes kalpın üçün geldelem. Halemi barpıcaka kaytalı, alparı uçu şart koydu demek barpatamdan aytalı. Oy barpatamdın aldından aydağanı mal bolgun,
Tergenin atam koluna tezek terek tal bolgon. Uqqanı baydın ozundan karduzar til bolgon. 130'ga çıksa da barpıday akım bir bolgon. Halemen atamdın jatkan jerleri yitmenen mesta talaşıp saman kana jer bolgon. Bürok atamdın sıylap suyalgan karapayım el bolgon. Albette nazarbayın kıynasa kalın el ağa dem bolgon. Bir gesten öz kolundan iştetken kıynap jürüp koluna bir sındırınanın tiştetken ırın uğup nazarbay canına anın kelgendey. Oң aldele jamakçı bolup oy barpıga ırdavanın bergendey. Oşondoğa barpakın katığın berip oy bayına jovun alda bergendey. Albetten anday bolgon atamdın gözleri görбөй tursa da beyişti göre bilgen mergendey. Haleme oy bazar korgongo barganda barpı sıdık degen atаңдашың aytışı vatan menen kalganda. Albette kuvanıp ketken kalın el anı jеңip salganda. Semetey degen baymanap canına gelip aytkan barpың özüңdü koldoymун mooreking atımdı minip algın dep aytkan. Al эми mooreke katındı belek kılam özüңө bilip algın dep aytkan. Oşentip mınaң barpakın bazar korgonda bir keste belgili mönet yaşap gel aytkan. Andan keyin Semetey barpıga gelip kep aytkan. Mından keyin özümdü maktaysың akın dep aytkan. Oşondan keyin barpakın kantip ele hop deyt da. Oy men baymanapты maqtabайм дароо эле жок дейт да. Ошентип келип карачы baymanapка жалганып мактаганды токтогон. Ырдабаймын деп айтып көдөнүнөн бостогон. Ошентип келип ыйлары ашып кеткен экен да. Базар коргондон жанагы берген атын чепкенин ошону менен катынын таштап коюп ал жерден качып кеткен экен да. Анан да бир кесте жашап жүргөндө ой бир жерде жашап жүргөндө Eşen degen moldosu girip kelgen görünöt. Baydın bergen çepkenin aldıkın eşen moldosu bilip gergen görünöt. Oşunda moldun akın moldonun canına gelip imamdar süylüp alıp gep aytat. Barpıga bir demkenin aytını sal bisti tacatıp saldı dep aytat. Anda barpıga gelip moldosu imandu bolgon jorgosu barpıga gelip jönele tozokton aytıp süyledi. Korkutup alıp süylese manilүү çıktı süyleme. Ukkandar kulak tunarıp gözünün yaşın çıkarıp ыйлап алып угuştu. Oşondo kazının aytkan sözdürü kalın elge jugoştu. Andana oy barpың akın kep aytat bilesiңер benen aytat. Baydın görüp akçasın paydan gördüң dep aytat. Oy timele tozokton süylöp moldu ekem kaydan gördüң dep aytat. Andana açusu gelip çındıkta süylep alıp kıldık ba. Andana baymanabın oşunda dıyıkan bayday baymanap moldonu süylögün oşun akmak dep mınday bolgon akınдар жазасınдар o tartmak dep kol butunan baylagan oy jardamcısın canına kamçı menen urgun dep canına beken baylagan. Oşunda bolot degen agası arıjakta jön turbay canına jakın gelgen deyt. Emne bolsa bolsunçu bir tuğanın barpını saktap alıp berem dep oşentip bolot akın gelgen deyt. Albette ne şumduktu görbөгөн azırkı bolgon akınдар anday kıyınçılıka gömbөгөн. Men barpının salıp onun ırdap geldim sebebi men üçün barpın atam ölbөгөн. Ey başkanı koyup başından ırdasan bolmok barpını balam ırdasan ay kuvantasın halkını ondan görün ıdırız ıntımak jakşı turbaylı ıntımaktın ırdaylı ıntımağı bar eldin ey estü çıgatımınandayın eskerip dayım atasın götürüp turatı baldarı çır topolun işlerdi toktatıp koyuyor çaldarı
Munoşonun ırdaylı ıntmağı bar eldin açık bolut eşiği terbelip durat karaçı aknikedeni törülgün akıldı bolut baldarı akdastor koncayılıp arzıganın tavılıp neyman dost bolut alganı ananı mundanı koyulu barpıday bolğun atanın salımı kılıp çoğultup götürgöndün ırdaylı uşulu jerde turbaylı şaardın meri geliptir akındardı görüptür rayondun akınni 2-3 günden bulacaka akındı tosup karaçı ayavay göngülü bölüptür Cengişbek balamı aytkanday tödön tüşgönü gebirin oşolu tögön ingizip götürü turgan eli var gödünde sonunu gebi var tödön tüşgönce gitti töbösünü götürüp şaylay turgan eli var ança munça cerlerin maylay turgan eli var Eynem bul jerden aytayın Kıdır şavulu kamçını Kamçıday bolğun kulunun Mına barpatanı götürüp Sponsor bolup atbaylı Ertege kurban dektin do ayanta At çaptırıp mingizip Eniş balban kurguzup Kök börünü çaptırıp Ay kökürügün alt osup Mına el çakırıp toy verip Kuvanıp turganı gezegi Bul jerde dağın aytaylı ey saydilla üveydillani karaçı atasının toyuna Ağdilden tapkan akçasın koşup atkan turbayı gökrögün atağa tosup atkan turbayı başkanı koyup ediriz el başkarıp güygöndü el barpıday bolğun atanı jürögünden süygöndü oşolurdun ırdaylı oşolurgun akbatta ırımda verip getsem de o jaratkan kudayım jalallavat değişir suzak bolsa bilgenge kemtigi jokto diyiktir жаңағы менен istesi bütün dünya boyunca arzu kılıp çakkan jer akının kara elinden ak gürüç menen bakkan jer muna şonun ırdaylı peşenetlerden akçasın tağı vata tuşulel çüncürökten büllösün bağı vata tuşulel akındarıdın ırların uğu vata tuşulel uşulardın ırdaylı uşul barpıday bolğun atağa kimi sponsoru bolsa da akbata verip geteyin alakanını cayısın akbatamdın alısın eneliktin atından men büyügünü verem batamdı alakanın cayısın götürsünçü bilegin Allah versin tilegin geçu vakta sol bolsun günüge içkeni bullağı tübölükö cansınçı Üyünde büyügün çırağı kadırman jarı bolsunçu jaktırıp algan ınağı umayyenem ır olup uğulu kızı köp bolup kırgızdın göçün ulasın jaratkan özü jar bolup yüzdön atsın ömürü oşol ömürü içinde kimi sponsoru bolsa ger muңayvasın göңülü barpıday bolğun atanın razı bolsun arvağı ey söversin dötsüz aktına ötkür çıkkan baldarı. Rahmat. Çok rahmat. Bir sap kayırıp koy İdris Bay. Meyli yaş balana daima koldop keletavuz. Rahmat İdris Bay. Kısqa nusqa kayırıp koşmayın. Büttü vakit. Ынтымағы бар елдің ырыс болот турбайбы ынтымағы жоқ елдің уруш болот турбайбы бириң аймалап туруш болот турбайбы ынтымағы бар елде мерлериң менен дос болуп алды жака жылалган жумуш болот турбайбы аң айланайын энекем эми көңүлдү мага бөлүңүз Albatta kutlu olsun de aytam siz turgan oşol törüңüz O ne dep sizge erkelep bugün ne vereli boldunuz anda ne verege bata verdiniz özüңüz tan önüңüz
Anan 111'ge çıkkanda Kudayım berip beyişte Kıvıranın boğuna tayıp ketip ölüңüz. Çok rahmat. Rahmat, vakit Demese oldu. canan iki kuple tay tayın. Oğun şunday sonun aytıştırra şeke bolu verbey tay sayın. Oy canan aksakaldar ırdaşta. Yaşlarga gezek berçi dep kalın el sözün tыңdaşta. Men omun dedim batama canagın eki çıkkan atama maksatına jetseken. Bergisi gelbey süyledi bürok batam kavıl bolup ketkende yaşlarga gezek berseken özlerin aytışka çıkpay getseken. Alemin eki valan ırdadı. Oy tünü men senin izdep gelende sözlerin kalın elim tыңdadı. Makavattan ırdagan barpın atam sımbadı. İlgeri süyü jaska karavayt oşonu gana bilçelek. Ululardın çın aytsam aytkanına girçelek. Bürok keçe geyler çıktı teleden. Ukkan keste til depmin. Atandın görü dünya. Kıyamat yakın gelgende mıntip süyü cınıska karavay kalışın bilbepmin. Çok rahmat. O sense da meyleçe, akındı gönür deyleçe. Hırday versen sözüm köp. Büroğu suhtanıp tikti vapama nurlu bolgon gözüm köp. Aylanayın apakem, bir bolup birge getele. Hırımdım boldun etege, ansız dele tokto doyt bekerin gepti koşpo deyt. Alpargan oşolur aşekem. 70-80 aşsa da görünüşü caş eken. Uşunday bolu var alparın. Alatoğlu mekemmes büta alamga maktalın. Çok rahmat. Rahmat. Çok rahmat. Rahmat. Bar bolуңуздар, aman bolуңуздар. Hurmatly agayın tuğanlar, mundan murdaka açıkan jüptün upaylarını aytıp koyayın dağı, andan keyinki jüptarga upay surayla. Anda mese, Jеңишбек Жұмақадыр 68 upay menen çıktı. Kol çağып koyuңuzдар. Al эми Талас жергесинен келген Алпакын Абдулла Нуралиев 67 upay menen çıktı. Kol çağılar. Azırkı ayçıkan jüptarga bağ berip koyuңuzдар. Биздин жападан жалгыз айымдардын атынан айчка чыгып жаткан эжебиз Арзыматова Жыпар эжеге берчү багыңыздар. Андамыраак калыстар тобу эсептөө комиссиясы караңыздар. Ошондой эле илгир жигит Акын Идрис Айтыбаевга берчү багыңыздар. Çok rahmat. Anda sahnaga akırkı jüptü çakırayın. Kuday bürüşa. Mınakey. Kalıstar, kayradan götürüp koygulaçı. Kayradan götürüp koygulaçı. Bir karmap turgula şunday kılıp mınakey. Kança oldu? Beş on eken. 2-9. Çok rahmat. Men hazır. Akırkı jüptü çakıram. Uşul aytıştan keyin Kuday buyursa, anan finalga ketebиz. El dagы күтүп жатат. Анда месе сахнага Ак таңда акындар коомунун төрагасы, Ордолу Оштон келген белгилүү акын Абдывали Акимбековду чакырамын. Ошондой эле Чаңгеттен чыккан чыгаан жигитибиз Барп атабыздын урпактарынын бири Абдыкайым Ашымбаевду чакырамын. Келиңиздер. Вақтыңыздар кетті. Abdыкayım kelemini kalkanırda berelim. Menin kolumda jeti degen bir sam var, sağa 8 boldu Kudaydın tuş bolup turgan belege. Bal tüldü barpı toyunda bakılda vırdap görelim.
Kaşında kalın el tursa sılana sınala takındoy önörüm. Kuday Taalam kut bergen bul sözün dünya çuvak çok eken baykayım çeneme. Men bolsa kadimki çoğalaydın cerinden, sen bolsa ten barp ösken ağaçının oşol törünen. Bir geste toktogul barpın akıngan akbata berse çınında, barpının bolgon şakirte tümön bayda bir geste gözünge ustat bolgon Tayirbek. Alardın algan batasın, sendelen oy barpının çıktın artından, kakıldap görçü kayım kana kança var eken zapasın. Omattun elim kulak salı, men degen ordeni çok akımın biri, omattun elge jakımın. Medalı çok akımın, abdikeme menet geç elge jakımın. Atandaş boldu karaçı, menin Abdivali doyasınım. Baktulun ağam kandaysız, oşo bal toptop koygan akırın. Biljegen eldin kaşından abdikemen emnege tartınam. Kaldaygan kalın kırgız turgandan emnege bugün yaşınam. Ayt dedi menin asmandan, uşunday baldarım bugün betteştirip olturgan. Aydanam oy kalkım karaçın, oşol aktangday barpın asıldan. Kay jerde jürbey jürem kar kaçan, Baktulun eldin ırçısı benim barpatam bolo jölögüm. Antkeni jaratkan bergen bir jerden birok jakın görbeyin bölögün. Kozgolsa gerek karaçı, arbağı bilse tuğandar, uşunday kırgızdan talantan bütken gösömün. Жақшың ырғалат тұрбай баңа, жалпың ел мұндай қолдаса. Көрісе жамғырың ырдым болат тұрбай бі, жамы жұрт елім ойласа. Жүгіртет екен сананы, жүректің қылын толғаса. Oy tügöldep ayttın abdike barpımın çalık bolad kim bilir, kayran tümön bayakım bolbasam. Kutulalbay azaptan, bir gezde kayran barpakın ay kalbay jarattan. Kutulalbay tozoktan, gün geçirgen turbay bu kayranım barpı bir gezde. Ötken zaman karaçın tartıldı gözgön gelesi. Kan kemmenen karaçın altında kaldın altınır. Altından kımbat karaçın balın eken ırları.
Kança kılım ötse de bağılıp kelet Kırgızdan. Oşondoy bar bakımdan ırgağın. Süzdürdün munda kayımımı, önerdün güçlü gemesin. Daima aşıp cüresin, kadimki barpatamdın doy belesin. Cağıp dur atmağağda, bugün cayına vurdap bulturda, halkındın gönün eyleşin. Iraz iniçek akınlar için til güreş, Aytulu senin aylığında, Malik degen palvan var, palvanlar için kol güreş. Alemi kazılar turat bulturda, bul akılman için oy güreş. Uzakan alıp barat turbaybın alamga bizdi tanıtkan, baykasan jol çural için jol güreş. Anan kiyin oylayman, baykap dursan kayımım, oşa beker için toy güreşi. Yemik kayımım, gele koy komuz toktatıp, biz aşıklıka gelele, anıdan aytıp berele. Uzatma ele bul yerde, barpatan muundu boşotkan canan aşıklık benen önere. Kan emese kayımım, baldar başkasın ayttık içine biz, kadimki mölmöldün aytıp göreli. Ақтаңдай барпы қайранымың ашықтықтың алып екен. Қашында тұрған қыздарды қатарындан қырдаған қалқынан шыққан ырчекен. Тодой болған жүрегі қашына келсе қанша қыз қалағанын сүйшекен. Көзің әзіз болса да, санасын бекем жүгіртіп қайраным барпың атамыз, ошол жүрегіменен ей білшекен. Көсөмдөрдүн ойыныңы қарасаң, көзменен көбін сүйчекен. Görkümdü eldin doy tazasın, gökürek menen bilçeken. Negizgisi kadimken aşıklıktın nırında, Alatonun baldarın uşaları vağırdap jurseken. Men ölmöldün aytkan doz sebebim, Kayımım anıdan aytıp beremin. Kadimkim ölmöldü, bütün Alatoğu tanıtkan ben, Toktosunday akınga toktolseken degenim. Antkeni toktosun degen çoğ akın, Kayran barpın akınga jolukkan dey şul jerde. Anan tişemde bul jerde, esi çığa kala jaldagan şul jerde. Görse tazım kılıp barpıga, mölmölgön ovan çıkargan. Eçender ırdap jürböybün al, mölmölde turat şanisi, eçen aşıklıktı sugargan. Aşıktıktı barpı dayan, emin alım savak kılıp görerdi. Vakit boldu. Aşıklık degen baykasan, 5 minut var ekan. Anı mınan aksakaldar bilişet, alar dana süyüşet. Süygönderim karaçın Alatoğu Kırgız jerinden akkalpak elim karaçın hazırkı şeyin aytım jürüşet. Hazırkılardı bilbeymin, aşıklık kanda ekenim, buna bay biçeler de bilişet.
Başkasını aytıp neteyen ayday bolgun bölböldün azır aşıklıktın kimdi de bir Han demese kayımımı, mınan alt erkektin içinde bir kızın turat mölmölday. Anın aytıp bersençe. Bir kızı turat mölmöldey. Başkasın koy abdike bugün oşolcaka tuşladı senin eki gözün görgöndey. Kantip turatto turasın aytalbay, bugün kalem kaş çiğgen kaşını, sen aytsan bula atını. Al kalem kaş karaçına kadırman eldi nasılı. Kanday pende bol deken uşul kaşımda turgan asıldın, çını üydegin algan asıldın. Alыс turat tanıbayma balkim al Abdüvali'nin jakını. Emin kuşunday da baldarın jakında da turbayba. Andan Abdükayım miniçek açıgın aytıp doңurdayla. Balkim birölerdin zayıbın abdike hıyanatlı kılbaylı. Bilbeymin koy göz bolganda göstörü, men aytkın dep turbayba. Sabırduluk jakşıdan aytışmını bütkönçün abdiken ayağına çeyin çıdaylı. Han demesen yini çegen aytış oşol bütkönde adresin taktagın. Ben seni oşonu bilsin dep jatkanım. Oşondoy ulu zayıptı finalga çıksan abdiken oşondan ayağına çeyin maktar. Vakit bolup. Ankeni barpın atam ırdagan mölmölmenen güzel kız mırzayımı turbayba. Biz kanikey kılıp kadimgin asmanga götürüp maktavırdayla. Çının ele bul jerden giniçek kadimgin elde jaratkan Kırgızstın kanışası turbayba. Böyle. Al turmuştu jaratkan ardayım çıksak saknaga uşunti ayaldardın ırdaylı. Belli. Çoğun rahmat. Rahmat. Abdüke çoğun rahmat. Abdükayım çoğun rahmat. Kımbatlı ağayın tuğanдар buğa çeyinki bolgun Juptun upayın jalpı ilge jariyalap koyayın. Jipara Arzmamatova 65 upay menen çıktı. Kol çavular. İdris Aytıbayev 68 upay menen çıktı. Yemi жаңа айтышқан жұпқа бағыңыздарды беріңіздер, урматтуу қалыстар тобы. Шешкіндүүлік қарағылды қағжырған қалыстығыңыздар менен Абдывали Акимбековқа берші бағыңыздар. Çoğun рахмат. 8-10 Абдыкайым Ашымбаевқа берші бағыңыздар. Çoğun rahmat. Hurmatlı ağayın tuğanдар. Gelingizler. Qanday boldu? Қалыстар есептөө комиссиясы мақұлдамырақ жеткізіңіздер. Упайы тең менен тең айтышат. Азыр чүчүгүлак карматпайбыз. 4 акын тандалып алынат қалыстар тобунун чечими боюнча. Ошондуктан мага азыркы акыркы упайдын акыркы айтышкан жуптун упайларын ылдамыраак берсеңиздер. 68 менен Идрис Мырза менен Жеңишбек Жумакадыр турат. Абдывали менен Абдыкайымдын балын тезирээк угушсаңыздар. Урматтуу калыстар тобу, элди көп кармабайлык, анда эмесе мынакей 4 акын тандалып атат.
Özüңüzдөр чечим чыгарыңыздар, ким менен ким айтышат. Төрага, sizde mikrofon, урматтуу калыстар тобу микрофон жылдырып берсеңиздер. Ошол жерден 4 акынды чыгаралдагы баш байгеге, 1-нчи орунга, 2-нчи орунга, 3-нчи орунга упай аркылуу гана белгилеп коебуз. Кайра тытыштырып отурбайбыз. Ошондой чечимге келебизби? Төрага, өзүңүздүн кеңешиңизди айтыңыз, жалпы калайык калкка. Акыркы өкмөт белгисиз болот атпайбы? Я. Акыркы эки. Акыркы 70-68 болуп атат. 68ден 3-өө болду. 70-68. Жеңишбек Жумакадыр 68. İdris Айтыбаев 68. Абдыкайым Ашымбаев 68'de, Абдубали Акимбеков 70. Ким менен кимди саласыздар, сиздердин чечим. Чучугула карматып кыйнабайлык, өзүңүздөр Кандай бериңиздер. Ya, çuçuklakpa. Düşündüm. Elдің қалысы бойынша 4 çuçuklak алып келіңіз, өздері қармап айтышсын дейді. 4. Тора болады, қалыс болады, мәйліңіздер. Тора болады. Ел тараза елсінші. Урматтуу төраға ошондой кылабыз ба? Жеребке карматайлуу 4-тү. Урматтуу калыстар тобу мындай бир бүтүмгө келди. Эл деле туура көрүп атат. Рахматулла мырза. Демек мына жерде 68ден 3-өө, анан 1-өө 70 болуп атат. 4-өөнү 3-өө чүчөбулак алдырып, 2ден айтыштырсак. Жарайт чын. Кандай дейсиздер? Мына ушул тууру элдин чечимин кабыл алып коюңуз. Калыстар тобунун да Кол чаап коюңуздар. Түшүндүк. 4 акынга дагы чүчөбулак карматабыз. 4 акынгабы топчуке? Топчуке 4 акынгабы? Топчуке кайталап коюңузчу. 4 акынга тең чүчөбулак карматабызбы? Туура түшүнгүлө, 3-өөнө карматканда жуубу жок болуп калып атпайбы, жуубу жок. Ошон үчүн 70-те кала берсин да. Түшүндүк. 3-өбү? 4-өбү. Урматтуу агайын туугандар. Азупай алган илинбей калат да. Ашык айкын болсун. 4-өөнү тең алдыра берели. Абдубали бары биринө түшөт туугандар. Сөзсүз биринө түшөт. Ошондуктан 4-өөнү тең койдук мынакей. Кол чаап коюңуздар. Калың элдин калыстыгы менен 4-өөнү тең. Абдубали кандай болгон күндө да 70 алган күндө дагы 1 акынга түшөт. Ошондуктан тагдыр пешене, кимге түш келсе, тагдырдан, пешенеден. Анда эмесе, урматтуу агайын туугандар, ушул маарага күйүгүп, күүлөнүп атып чуркап чыгып келген 4 акынды сахнага чакырамын туугандар. Кол чаап коюңуздар. Урматтуу Жеңишбек Жумакадыр мырза, кол чабуулар менен. Урматтуу İdris Айтыбаев, Абдыкайым Ашымбаев, эң чоң бал алган Ак таңдай акындар коом төрагасы Абдубали Акимбековду чакырабыз. Рахматулла ака. Угатам. Азыр калыстар тобу биздин мынабу жоого таянып, калыстар тобу мынабу сиздер мынабу жалпы бекиткен конкурстун жоосуна ылайык бул жерде азыр сизге жоонун мынабу эмнеси боюнча сиздерге азыр айтып берет. Мен айткан жокмун. Жөн кое турган туугандар. Тагдыр чечет. Жоодо мындай болгон. 3 акындын упайы бирдей болгон үчүн жашына карап туруп улусуна биринчи орунга айтышка уруксат беришке керек. Жоодо ушундай жазылган. Болбой калат. Урматтуу калыстар тобу. Тагдыр пешене 4 акын калды. Талаш жок. 4 акын айтышып берет азыр. Айтышсын, чүчүгүлак кармасын. Туура. Төрага сөз берели, төрага. Төрага тынчтыкбек. Туура, ел чечкенден кийин, ел ушуну каалап атат, туурабы? Айтышсын, 2ден айтышсын. Ким азупай алганы илинбей калат.
Şunday bolabı. Az upay alğanı bayga gelinbey kıla tuğanlar. Жоқ. Бұл қайыр айтыш болады бай. Çoğun rahmat tuğanlar. Ya, şaşmayalım. Mınday kılalı. Kalıstar toğun törəğası söylep qoyun söz. Мына ол жерде мындай болады ба? Мындай болады. Шашпағыла мындай. 4 байга бар. Ең көп ұпай алған адам төкмақын башқы байын алады. Екінші ұпай алған орындалады. Üçüncü орында алған üçüncü орында алады. Екінші орында алады. Төртінші орында алған üçüncü орында алады. Шешіштік пе? Жоқ. Түшігіла қарамал қалды. Hurmatlı tuğanlar. Oşanda topçuke. Ya. Айтысын да атпайбы. Hurmatlı ағайын туғандар. Қалыстар тоғының төрағасы. Тыншықбек, қандай шешімге келдік? Аға адам. Қалай қал, уғалычы. Қалыстар тоғының төрағасын ұғып қойылы, анан кейін соны айтарыстар. Жоқ, біз қандай бүтінге келеді? Мындай қылалы. Бізге бір 3 бергілі. 3 минут уақыт. Ана не? Жоқ olsun. Жоқ, шашма. Жоқ, айнаған жоқ. Nurbulat Sabırcanoviç. Kalk başını sesini Қалыстар тобы бір жиынға шықсын 5 минут уақыт бергілі. Қалыстар тобы. Anda Kalıstar toğuna 5 minut vakit verelim, eşke çıkıp gelsin. 5 minut vakit verelim. Akınlar oturup durunuzlar, çok rahmet. Жоқ, hurmatlı Kalıstar toğu. Hazır rayondan hakimi jetekçimiz aytты. Kulay kalıstık olsun, 4 öğüten çıksın da jüri okuasın, peşinizin ayşıp besin dedi. Çok rahmet. Kettik. Akınlar gayra gelinizler. Rahmat. Kalıstar toğu, rahmat. Boldu. Çok rahmat iyi. Akınları çakıram. 4 akın gelinizler. Şuşuğula karmanızlardağı cüp taşıp durup aytışa başlanızlar. Gelinizler. Çok rahmat, orun alınızlar. Rahmat, orun alınızlar. Geliniz Jengişbek Mırza. Kol çavuları. Jestangda yakın Jengişbek Mırza. Kalыс болсын. Meyli. Rahmat. Çok rahmat. Kana. İdris Bay gelgile. Başlanızlar. Жоқ, қалыстар отырады, қалыстар ғана. Қалыстар тобы, ылдамырақ келі орын алыңыздар, hurmatlı ағайын туғандар, 3-өө отырады, қалған 4-өн ылдамырақ келсін. Айтышады, екекіден айтышады, чүчіғыла қармау алсын, айтышады. Қалыстар тобы толық болсын, баштаймыз. Sizler alıvergiler, çocuklar alıvergiler, bari ırdaşasınlar. Alıverginizler, gelinizler. Kol çabıp durarız. Tiyaktan barıp kattodan ötesler. Abdullah Kim Bekip başladı. İyi, buna karmadı. Çok rahmat. Samike tora, samike. Gel İdris Bey. Çok rahmat buna key. Tiyaktan kattodan ötüp, kağazını kelip bergiler. Kattodan ötküle. Eseptö komisyasına vargıla. Eseptö komisyasına vargıla. Saltanat amanına. Berikpayiç, kattodan ötkülüp, cüp taştırgıla mağab kelip bergiler. Rahmat. Buna hakimdin çeşimi, Atpa Jurt'un çeşimi olup kabul alındı. Hazır çuçuğula kırmağanlar
кандай жүп болгонун угузамын, ошо боюнча айтышты баштайбыз туугандар. Кудай кааластыгы болсун, мейли. Балына карап, аксакалына карап деп отурбайлык. Чучугулак кармасын, калыстар тобу толук болсун. Кайрадан эле жана мен белгилегендей болуп чыкты. Мынакей кайрадан урматтуу туугандар, биринчи жүп ким болду? Берикбаевич, ылдамыраак берип койсоңуздар. Абдыкайым Ашымбаев кол чабуулар менен. Анын жүпташы Абдуәлі Акимбеков, мынакейми жанагындай эле болуп калды туугандар. Бул өзү калас таразагыбыз болчу. Мейли, элге салдык, колго салдык. Кое туруңуздар, кое туруңуздар. Каластар толук келсин. Абдыке, каластар толук келсин, кое туруңуз. Каластар жок. Каластар келсин. Калыстар тобун чакырып коюңуздар. Калыстар тобу толук келсин. Баштайбыз, калыстар тобу келсин агылар. Санжар Берикбаевич, калыстар тобун чакырыңыз. Жок. Урматтуу туугандар, калыс болуш кыйын. Булардын өзүнүн маслахаты болуш керек, азыр кирет. Булар деле эл үчүн ушул чыр чыкпасын, өр чыксын деп атат. Ошондуктан мына азыр калыстар тобу келип орун алганда баштайбыз. Mikrofon berip koysang, ben kalыстар kele atau. Kelgiçe kичине көңүлүңүздөр жазылып калсын дейlik. Кандай дейсиздер? Geldi. Barpı apızdın mölmölünü bir kuplet basadar da bereyim kalыстар kele atat. Barpı apızdın oşol barpı apızga urmat sıygılıp bizden zalqar tökme Toktosun Tınыбеков kara söz menen ırdagan. Barpakın mölmöl degen kızga aşık bolup kalıp araga ortamı salsa bere turgan kanıngı köp deydi. Bereyin desem alı çok, maltıva turgan alı çok. Mölmöldün azabından sırtı jalın içi çok.
Özögü güyü ört bolup, eki gözü tört bolup, görbөгөнü köp bolup, mölmöldün azabını tartıp, erte türüp geç çat жүргөн кезде bir күнү Кудай жалгап bir ayt bolup kalıptır deydi. Orozan ayt bu, kurman ayt bu, anısı menen meyen işim yok. Oşonda barpakın tapkanın giyip alıp, tay tuyagın minip alıp, jigitçelerin arasında jürsem mölmöldağı kız gelinlerin arasında atles köynök şoğdurap, arkarday gözü joğdurap, gülsöz yüzü tastayıp, gülsöz şık aşkayıp, maralday bolup, mankayıp, tek alaydın bulutunday bolup, balkayıp, oşerde jürötte çirkin. Oşonda barpatan başlap turgan jereken de çirkin. Bettің көркін ұр менен, белдің көркі құр менен, біз сүйген сұлым бөлмөлім, белгілі болсын ұр менен. Gedeyliktin dartынан кейіп жаным өксүдім, тосалбадың gedeyli ғашықлықтың өткөнін, жарияң айтпай бұл іштің, о жазылбай тоқшайт көксөнім. Çınığa koygan bal bolsam, çımındayağa malınsam, çıgalbay jatı oşonda çın özüңe bagınsam, çıgarıp koysan borurva çırağın bolup jagılsam. Altor olup boynuna akmarcan bolup tağılsam, canыңda tütep bezdegen, jaş ulan boldun gezegen, janaşa bütken almandın o biröğün berdep jalınsam. Uğar belen ünümdün, alar belen tilimdi, sorutor belen baladayo, sanar kap jürgen bilimdi. Mına kalıslarda kelip kaldı Abdukayım. Anda uşu kazılarga bir kol çağıp koyuңuzlar, biz bolsa başladık. O vaqt ketdi, başladık Abdukay. Emgek bolsun menikin, oy Abdukayım, emdiki gezek seniki. Cumuş mesop meniki, Abdukayım yeni çek, baş bayge olsa seniki. Men oylanıp duram bul yerde, kalıstıktı kak jargan, elden aşkan sınçı yok. Antkenin elinde kakşa vırdagan, bizdey dalay ırçı köp. Oşolordun içinde biz sayrap jürgöndü baldarыбыз. Ev adamzat ötpöyt armansız, antkeni baygege gelge kalganda, barыбыз akıldı bolak kalabız. Geden aşıp güyüp do janabız, giçine tügöl bolsa kaneke, bayırkı kırgız sanabız. Ağayını tuğandar, biz bal tüldü barpı jerinde, jerdi sıylap jatabız, kaşında turgan karaçı, eldi sıylap jatabız, mangdayga jaskan karaçı, ırıskıdan doy görölü, antkeni Kuday bergen çınında. Bul önördün eçi vak, bolbosun çını tügönböz, kençi bolsun elime. Kanemese bul yerden ağayını tuğanga, kalıstar karap dursun bir yerde. Abdukayımdan yeni çek bizgen elim bolsun elçelik. Yüzdөгөн kalkım rahmata, 130 yıldık bir gele yürekten çındap toylaydı. Kaşımızda kalın el, Abdike kalın eldiden oydaydı. Hayır adamın da çıkmasak, baktılın elim kaşında bizdi başka çakılıp oynayba. Hayrele çıktık sahnada, uvara kılvay men deydin, Abdike bayele bütürüp koysam bolboy be. Yanaşkan eldin içinden acaşı da var, kar var. Men etkeçelim rahmat aralap jürgön sizlerdi, mende akının ardım bağı var.
Tayanış bolgan argaçan talantıma bel kuvat. Menin tayanar atam ey barpıvan. Ulun elden argaçan urmat menen narkı var. Arkanda yakın Kırgızdan alardın kadırı var, barkı var. Uluğu bel kuvat ulun uşul düyneden urmattap süylep жүрüşken ana to Kırgız jerinden uşunday ulun akın ey barpıvan. Eşeğin ötken gezlerin elesi gözgö tartılgan. Har kimdin eken karaçın ey oşol Allah'dan gelse bağınan. Başıngan bolboy tabdiken al degen beşenesine doy yazılgan. Kudaydın bolot buyruğu kuldu bu cebayevin aldağın oşol tağınan. Aldeylebe tapta östürgün ağ önürdün eylerin. Uşunday aylanam ey Kırgız halkına. Amenetinden aylamanam abdiken aktangdaydın yolunda cılıp gele jatasız. Ağ önürdü Kırgızga kılıp gele jatasız. Yalınından önerdün güyüp gele jatasız. Aksakaldardan aytkanın tüyüp gele jatasız. Ölböse de boşunday ulun önerdün argaçan. Sizlegen süyüp gelen ey jatasız. Sıyırmat bolsa bizdeki, abdike sıylık bolsa sizdeki. Kadır hurmat bolsa bizdeki. Oylanaver ben abdiken oşol akşası bolsa sizdeki. Koş bayga bolsa sizdeki. Koş toğan elim bırakmat. Uşuntip kol şapsa elim bizdeki. Ey akılını kudayım bergen bala turbaybı, aylının aytkan sözünü köngön bala turbaybı, aldına gelse çoңbayga ağasından momintip bergen bala turbaydı. Antkenin gönür degen doңguşunday Abdıkayım kal önder, kuday bergen bizlerge alıp jürsek bolgonu. Ulutonun koynunda oşol önördün elgen uçurbay, Antkeni savallap Kırgız yerinde kançalagan zalkarın, eçen akıllın elgen aytkan emes be. Aktastorkun jayılgan ırıskın kuşul sıyaktı jergen aytkan emes be. Antkenin ululuğun baykagın bizdi jaratkan oşol kudaydın, azır emne bolorun bilbeyt oşol pendebiz. Oşol üçün karaçı geyden artın oylogan arkanday türdü pendebiz. Bürok oğuzu usta bolseken bayağı barpın atam aytıp gel arı vakta gelmebis. Antkeni barpın atam ırdagan bir geste cengi jok menen ırdasa, oşonda dinge jakın gelgende dayardanıp gelsem de anan aytıp bersem dep al degen kadimki paygambarlar savalar baskanın elgen ırdagan kadimki kuday momintip jaratkan türdü pendesin tapkanın elgen ırdagan akınдар baltilden kuday bergen önörde kaldaygan kalın jurtuna oşol çaçkanın elgen ırdagan atası turat bul jerde kanan ala kançap koyola. Antkenin ağasını sıylasan azırkının baldarın albetten aldığa çıgat toy jogorı kan emese tuğanдар. Men çoңalaylık bolsam da jalpı turgan kalın jurt suzaktık bala kadimki barpının bolot kulunu giçinen ala kançap koyoley.
Жалпың елге қаларыма жаратқан берсе туғандар жақшылық болсын обады. Жерге біз Жалалабадтан ақтаңдайлар қошылды жеті дуандың қонағы. Айтылдың оқшай таз көппің алдың ардадың омығы. Аларға да сұйырмат алтындай қалқым келгілең алақан чап қояды. Жамғырының ырдында шөрін жалпың ақындар ырдап, бұйырса жалпыға қырызғат көрсетіп аң, ең башқысы туғандар жашодан есеней болады. Өнер деген елдікің елім көтерелі дой жолғары, анткені біз болобыз туғандар жаратқандың дой қонығы. Анткенің елтиер тартып дүйнеге көрсетіп елге қоймақчы. Біз қадырсый менен болалы. Дүйне көрет туғандар, қырғыздар ұлы елдеп дешіп, дүйне білет чынында, ағайыны туғандар ақылды берген құдайым. Хамман астым балдар барыбыз, башыбыз бейік болалы. Абали.